ikindi c'ingenzi nta muvyeyi wari wemerewe kwita umwana wiwe izina ryo risa n'iry'abantu mu gihugu c'abanyagano. Ese muri mukono ukunda Abanyamulenge basigaye bavyara yazara akaba asimbiye muri Bibiliya karashaka uwoga n'uwamenye ubwenge karashaka izina ryo muri Bibiliya ry'igiheburayo ngo ni wakoze igitangaza. Abandi bakagenda ugasanga ko barita abana amazina atabaho, bamwe bakabita y'utunyona abandi inyamaswa, abandi hari n'abasigaye bita abana babo amazina y'ibigirwamana kubera ko barayita abana amazina yo mu bihugu by'ubunyagano. None banyamuco banyamugisha ba Furaha nje nitwa Furaha. Abanyamulenge mwese bo muri ndabaramukije amahoro y'Imana. Noneho nyasubiye ndatona ndavuga ngo dusubire tube kabaganira. Noneho kuko ndasarira nkabona ko imisi yo kutayihaye yegereza aho nareba nkavuga se aho ukuse tugiye gutahuruki tusotaha se duhaye tuvuga indimi nkizo ku munara w'Ibaberi. Bamwe bavuga igisipanish, ibiswahili, ivyongereza, ibifaransa. Baza gusanga ko turagenda nabi. Ndavuga ngo reka negeranye abacu tube kabaganira. Noneho Abisiraheli ukuri ko abandi bazabagira. Abisiraheli ge bajanagwa bunyago i Babiloni. Bagezeyo babona ko nabi ibintu bibagoye. Babona ko ibintu bikomeye ko kandi bari bazi ko iwabo bafite igihugu c'isezerano ko ari Kanani, ariko babona ko nibatipanga ngo bitegure neza hari ubwo igihe cozoja kugera bagashiduka nta muntu kiciruka iryo sezerano ko ryanabaye bakaba abanyagano ubuzima bwose. Noneho bigira inama yo gushiraho imirongo yo kugenderwaho kugira ngo bitegure nubwo ariho bakigera mu munyagano. Mu bintu batekereje kwari kuvuga ngo ni ngombwa ko bazirikana kwizera kwabo, ururimi rwabo ndetse no buryo basenga bakabikomeza. Noneho bahura ko bahuraga kandi bagahura mu miryango, bazaga basenga kandi bagasenga mu ndimi z'iwabo. Bari bategetswe kwizihiza amasabato, imigenzo ndetse na Pasaka. Ivyo byose bakoraga iwabo kugira ngo bikomeze ibibutse imico y'iwabo nubwo bari mu bunyegano, umutima yabo ibiziritswe iwabo. Ikindi abavyeyi n'abakuru b'imiryango bari bategetswe kwigisha abana b'abaheburayo. Ahantu bari hari indimi nyinshi, bazaga bavuga Iharamaic, bazaga bavuga ibikirikini izindi ndimi zaho ngaho, ariko iwabo ururimi rwabo rwari igiheburayo. Abavyeyi bari bategetswe ko bagomba kwigisha umwana wabo guhera ko umwana ukitangira kuvuga igiheburayo. Ikindi bababwira amateka y'abasekuruza niyo batarutse babigisha amategeko. Ikindi indirimbo ni ibisigo by'iwabo. Ikindi c'ingenzi nta muvyeyi wari wemerewe kwita umwana wiwe izina ryo risa n'iry'abantu mu gihugu c'abanyagano. Ese muri mukono ukunda Abanyamulenge basigaye bavyara yazara akaba asimbiye muri Bibiliya karashaka uwoga n'uwamenye ubwenge karashaka izina ryo muri Bibiliya ry'igiheburayo ngo ni wakoze igitangaza. Abandi bakagenda ugasanga ko barita abana amazina atabaho, bamwe bakabita y'utunyona abandi inyamaswa, abandi hari n'abasigaye bita abana babo amazina y'ibigirwamana kubera ko barayita abana amazina yo mu bihugu by'ubunyagano. None banyamuco banyamugisha ba Furaha nje nitwa Furaha, ariko banyita Priska kandi sinzi ico Priska bisobanura, ariko Furaha ni izina risobanutse rinyibutsa ko bitamenya aho iryo zina riturika. Umwana wawe nitwa Nyamuco ntabwo azaba ameze nk'umwana witwa Jason isa titwa Jay ngo abo bana babiri batekereze kimwe. Hari akantu kaba kari mu mutwe wa Nyamuco, uwo mwana witwa Nyamuco kamwumvisha ko ukuntu izina rye ritandukanye n'amazina y'abana bo muri ico gihugu, ni nako nawe atandukanye n'abana bo muri ico gihugu, ni nako agomba kwitwara bitandukanye kuko abazi ko igihe kizagera akavaho ngaho. Izina ni ingenzi. Ikindi basabwe gusigasira inyandiko. Izo nyandiko bagenda bandika nizo baje guhuza havamo Bibiliya ya mbere y'igiheburayo yitwa Tora. Bazaga bategeka buri muvyeyi ko agomba buri gitondo na buri mugoroba abana bose bavyukaga bari kuresita basubiramo amajambo yo muri Tora. No kuvuga ngo bigishaga bari intentional hejuru kwigisha abana babo ururimi rwabo. Noneho
ahangaha mu kwigisha impamvu gutora yari y'ingenzi nukora muri iyo Bibiliya niho hari handitse amasezerano y'Imana yabahaye, niho hari handitse uko Imana yabanye nabiwabo, niho hari handitse ivyo Imana yababwiye byose n'amateka yabo n'ibiki. Bivuze ngo niye ikizazi kimwe cyabagaho hakaza ikindi, bamenyaga neza icyo Imana yabavuzeho n'icyo Imana yabasezeranyijeho kubera ko bari bafite Tora. Ni ukuvuga ngo kubera ko igitabo cya Bibiliya y'ikinyamurenge iri kwandikwa, muyishigikire, muyiteho, muyikunde, muyishake, muyisome, kubera niyo izaba iri kutubwira Imana y'Umurenge, iyitubwira mu rurimi rwacu kandi iyitubwira mu buryo twumva, kubera ko ahaba icyo Imana yavuze ku bantu ntaho kijya. Ikindi cy'ingenzi nyuma y'ibyo byose byo gupreservinga n'ibiki, bari bategetswe kwibuka i Yerusalemu. Bari bazi neza ko Imana yabasezeranyije Kanani, ko ari iwabo. Buri muntu wese yategekwaga kuzaza yibuka i Yerusalemu, yaba ari mu masengesho, kubera ko kwibuka i Yerusalemu byatumaga ibyiringiro byabo bihora ari bisha, byiyuburura buri munsi, bagahora bibuka ko nubwo bari hano, nubwo barushe, ariko igihe kizagera batahe. Ikindi byabaga ari ukwibutsa abana babo ko hano turi ntabwo turi muri luxe, turi hano turi abanyagano, iwacu twasezeranyijwe tuzosubirayo. Ikindi ko ari ukuyigisha abana babo ko niyo ababyeyi babo bazaba batagihari, nibo bafite misiyo yo kuzakeringa, yo kuzataha. Ni ukuvuga ngo niho hari ya ndirimbo muri Zaburi 137 ivuga ngo ninkwibagirwa Yerusalemu, ngo ukuboko kwaje kw'iburyo kuzananirwe gukora. Umurenge itaraba nk'igitsika ku mutima wawe, ntabwo uzoharanira ngo uzurara uburaza amahoro, ngo kubera ko ariho Imana yabasezeranyije kuzaza, ngo kandi wibuke ko ariho muzaza. None nawe nizere ko bino bintu hari icyo bigiye kukwigisha nk'umunyamurenge, hari icyo bigiye kuguhindura, hari n'ingamba zishasha ugiye guhinduka. Nubwo hari ababyeyi nabo barimo bariga ururimi kubera impamvu z'amateka, ariko twige tunigisha rimwe rize riba ijambo rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu cyumweru, ariko uzohora wibutsa umwana wawe ko ntabwo ari uwaho. Umwana wawe ni iwawo, azotaha, ni mu bijombo, ni mu minembwe, ni mu karinge, ni mu yogogo, ni kugira ngo niba ngombwa umwana wawe akiri mutoya uzoza umwigisha kuvuga ngo njewe ndi kanaka, umwigisha umurara wiwe, kanje ndi umukobwa usinzira w'abashombo, umwigishe kwa ba nyirarume, umwigishe imirara y'Abanyamulenge, kugira ngo mu mutwe wiwe umushiremo kwibuka iwabo, umushiremo kwibuka ko hano ari ahantu atuye temporarily, kuko kizagera agataha, tazi conforme n'aba bo muri ico gihugu, tazase n'abo muri ico gihugu, ngo cyangwa yifuze gusa n'abo muri ico gihugu, ngo cyangwa se ahindura ingiro, ahubwo azaza ahora yumva ari utandukanye, afite kuba icitegererezo, kubera ko igihe ari gitoya afite aho ngaho bigiye kugera agataha. Imana bamugisha, nizere ko hari ico mwize. Comments nanje mumpereze comments, nanje nkeneye kwiga.